Dobar dan i dobrodošli. Top 5 Srbije vam predstavlja 5 youtubera koji su otkrili koliko zarađuju. Na samom početku ovog klipa moram da vam napomenem da ova lista nije sastavljena po količini mesečnih primanja, već po stavovima youtubera i njihovih poruka. Tako da obavezno ostanite do kraja ovog klipa i ostavite like i subscribe kako bi uživali još ovakvih klipova, pa hajde da počnemo. Rice Gun. Ovaj youtuber je otkrio primanja svojim pratiocima, ali najverovatnije iz pogrešnog razloga. Umesto želje da bude transparentan i da pruži svojim pratiocima interesantan video, on je izjavio da želi pohvali divljenja koji su drugi youtuberi dobili kada su pravili video na ovu temu. Ovo je dovelo do toga da je morao da promeni svoju izjavu koja mu je navukla veliki broj negativnih komentara zbog kojih je počeo da gubi želju za snimanje daljih klipova. Sada, za nekoga ko ne želi da pravi klipove, on se snalazi poprilično dobro. Po njegovoj izjavi, samo u februaru ove godine zaradio je preko $60.000. Ovo je navodno, kako on kaže, loš mesec za njega zato što je napravio samo 4 klipa u celom mesecu i ostvario oko 20 miliona pregleda. Izjavio je da su te cifre inače veće i da je napravio pauzu jer ga nije zanimao novac, već je radije hteo da juri devojke po plaži. It's me again. Guys, there's like this video that has been going crazy viral, and basically in the video he shows how much money YouTube has paid him, like the exact amount, and usually YouTubers don't, disclose that information. At first I thought it was like against the rules, like you couldn't tell whatever, right? So last month I only got 20 million views. Keep in mind that during summer I was getting like 60 million to 80 million views, so I definitely took a step back, and it's all my fault, like I just don't post. So right here is my estimate revenue. I'm gonna click on it. But yeah, just for the purpose of me not getting in trouble, I have everything blurred but the first number. So last month I made a roughly $60,000 for 1 month. I mean, it's okay. It is actually my lowest paid month. Once again, I only got 20 million views. So. Adele Ramcharan. Cilj ove youtuberke jeste da objasni kako možete dobijati malo ekstra novca od YouTubea uz relativno malo truda, a ne neku veliku popularnost. Sve što vam treba jeste nekoliko hiljada subscribera i nedeljno izbacivanje klipova kako bi zaradili malo ekstra novca. Adele, koja je ujedno i životni trener i finansijski savjetnik, uspela je da ostvari mesečni prihod od $700 uz, kako kaže, minimalni nedeljni trud. A u poređenju sa ostalim ljudima na ovoj listi ona ne zarađuje puno, ali mesečni priliv kao ovaj bi dobro došao uz platu svakog pojedinca. Now, the reason why I'm showing you these paychecks is because before I received them, I, maybe like you, used to think that you needed millions of views and thousands of subscribers before you could make any money on YouTube. So I hope that's the proof for you that it's not true. So, like I said, I get one of these every month. And so here's the first one. Google, Adele Ramcharan, and amount due, $547.74. And you can see right here it says this check is for your earnings as part of the Google AdSense program. Here's the one before that. $515. So those ones are like a couple of months old. Those are probably about 4 months ago I received Vexed. Vexed je pionir ovog žarna videoklipova u kojem youtuberi otkrivaju koliko novca zapravo zarađuju. On je pokrenuo lančanu reakciju među drugim youtuberima koji su hteli da pokažu da su otvoreni i iskreni. Ali naravno, Vexed nije bio zadovoljan ovim dostignućem, tako da je napravio video u kojem se fokusirao na ironiju zarađivanja novca preko klipova. Video u kojem je otkrio kako je zaradio $24.000 prešao je 1 milion pregleda, tako da mu je samo taj video napravio oko $3-4 hiljade. Zanimljivo je to kako sva ova priča o zarađivanju novca mu je pomogla da zaradi još više novca, a pored svega ovoga, on i dalje zaslužuje priznanje youtubera koji je pokrenuo ovaj trend i naterao druge da budu malo otvoreniji i iskreniji. Okay, so I've pulled up the large scale graph here for this month, and as you can see, each one of these dots is a different day. And on one of these days I was making like, Jesus, $750 per day. That's a lot of money, dude. This all comes from ads, by the way. So basically when people click an ad, the advertiser has to pay the YouTuber and YouTube, etc. As you can see on this day, this is the day I had the most views, and I earned about $750. But if you go down over here, this is just a typical day, you can see I'm only earning like $58 per day. YouTube revenue changes quite a lot, so let's go back and see exactly how much money I've made over my entire YouTube career. Okay, so this is the graph of all the money I've made, and as you can see, $26,000, which is, Jesus, that's more than I thought actually. I haven't checked this in a while. When I started my channel, it started very slowly, I was earning
Boogie2988. Od svih youtubera na ovoj listi, Boogie je bio najnejasniji što se tiče koliko novca tačno zarađuje od YouTube-a, ali to je nadoknadio iskrenošću vezanom za to šta mu taj novac zapravo znači i inspirisao je druge ljude da prate svoje YouTube snove. Iako ne znamo njegov tačan priliv novca, znamo da mu je dovoljno da obezbedi ugodan život i da se posveti svojoj gaming karijeri koja mu je bitna za njegov kanal. Također znamo da će zaraditi svoj prvi milion u godinu dana, a sva njegova imovina inače vredi preko $1 milion, iako on misli da niko ne bi želeo da kupi njegov YouTube kanal. Pošto sebe naziva jednim od najlenjih youtubera, nivo komfora u kojem uživa je nešto što planira da nastavi jer, kako kaže, značajno mu pomaže i oko pokrivanja lekarskih troškova. They're actually changing the world. YouTube gives you the opportunity to not just pay your rent, which is what it did for me for a really long time, or pay my extensive medical bills. You know, we pay $750 a month for insurance, and now I'm seeing my doctor a couple times a month. My medical bills are the largest thing that I pay for by bar none. You know, buying a new Xbox is nothing compared to one visit to my endocrinologist, but that's just the cost of life. But fortunately, YouTube allows me to pay for that. And it could eventually be to the point that you can hire other people, you can create new things, you can put new things into the world. Now, I did say at the beginning of this video, I try to give you an idea of how much money I make. The question came up on stream last night, and it keeps coming up all the time. Boogie, are you a millionaire? Well, it depends on how you calculate millionaire. Do I have the assets to be worth $1 million? If you include my YouTube channel as it is, yes, because I have had it evaluated, and it's currently been evaluated at $850,000. So if I were able to sell this YouTube channel, theoretically, I would be able to put $850,000 in the bank. The problem is, I have not built a business like College Humor, or even Philip DeFranco. I can't sell what I've created. I am what I've created here on YouTube. FusiTube. Ovaj YouTuber nije napravio klasičan video u kojem je tačno definisao svoje primanja, već je napravio videe na tu temu koji je bio poprilično raznolik i nedefinisan. Većina YouTubera je izjavila da pored velikog truda koji su uložili, također su imali veliku dozu sreće i da novac koji zarađuju za njih ne radi ništa drugo nego što im omogućava da rade ono što vole. Rekavši ovo, FusiTubeov tweet se smatra jednim od najskromnijih načina hvalisanja u istoriji, u kojem se šali na račun svojih primanja koji prelaze $200,000 mesečno. Teško je razaznati da li je on samo veliki hvalisavac ili je samo pun sebe, možda malo i prepun, ali ovo je ono što je nateralo prethodnog YouTubera Boogie da napravi svoj video, jer količina pažnje koju je Fusi privukao ovim tweetom je bila neverovatna. Ako želite da saznate koliko ja zarađujem novca od YouTube-a, napišite mi to u komentaru. Također, lajkujte ovaj video, podelite ovaj video sa vašim prijateljima i ako već niste, pretplatite se na kanal kako bi to saznali i do sljedećeg puta sve najbolje.